bamenyeshamakuru. Uno munsi naje serukiye company shasha ya Kazoza Meat Service. Naje mpagaze ngaha muzo iserukira directeur wa Kazoza Meat Service. Ndi kumwe na John musanzwe mumuzi nk'umuproducer akaba ni n'umuririmbyi, kandi uyu mubona nga akaba ariwe CEO, akaba ariwe na manager wa Kazoza Meat Service, akaba ariwe fondateur wa Kazoza Meat Service. Nkaba ndi kumwe na Wiz Design muzi nk'umuririmbyi, kandi benshi bari baje yibaza ko ariwe yabahamagaje bwite, ariko siwe, ariko ari ngaha brand ambassador wa Kazoza Meat Service. Ndi kumwe na Pendrick, umwe mwari musanzwe muzi nk'umumenyeshamakuru, nawe akaba ariwe azobarongoye Kazoza TV online. Nico ibindi byinshi mushobora kubaza ibibazo birarikuriwe muri uyu mwanya ku bantu bose bifuza kubaza kuvyerekeye na Kazoza Meat Service. Ntibagiye kandi hari ikinyobwa mubona nga, iki n'ikinyobwa novuga yuko ari nka partnership twagiranye ni company ikora iki kinyobwa. Ibindi ndibaza ushaka kumenya byinshi bagenda mubaza ibibazo biruguruwe kazi. Nakuwa niko CEO Alpha TV Burundi. Nimependa niulize upande wa Logic Jamali na Wiz Design. Back and days imekuwa kwa Fani. Na ametoka kwa Fani, tunaona sasa mnajitangaza rasmi kama nyinyi wawili. Itakuwaje kama Kazoza Meat Service hamtoisaliti kama kisimemsaliti Fani? Na mkataba usiokuisha wala ni mkataba wa miezi haida miaka. Nashukuru. Nashukuru sana kwa swali lako. Ningependa niongelee kwa Kiswahili kwa sababu umeniuliza kwa Kiswahili. Hatujamsaliti DJ Fani wala hatujaacha kazi na DJ Fani. DJ Fani ndio ametufanya sisi kukutana na bosi. DJ Fani ndio ametukutanisha na muhusika ambaye aliweza kutuamini na kutupa kazi hii. Na DJ Fani bado tupo naye, kwa sababu unajua mtu anaweza kafanya kazi hata sehemu 20 kutokana na uwezo wake na ujuzi wake. Asante. Kwa majina anaitwa Ismail Bashigwa, almaarufu sana kupitia jina la Ismail Bashigwa, almaarufu kama mtu wa Mbeya sana. Ningependa kuuliza kwanza kwa kifupi, Kazoza 50 ni nini? Maana mpaka hiyo tujaelewa. Sasa hivi Wiz Design anakuja kama brand ambassador wa Kazoza. Wiz Design ulikuwa kwa DJ Fani kwa moja kwa nafikiria kwamba labda DJ Fani anasimamia kazi zako. Baada hapo kaenda kwenye mitandao ya kijamii kadai kwamba anakusaidia hapo chini ya usimamizi wake. Hivi wewe unajipanga vipi kwa kuipush Kazoza 50? Asante sana. Nauliza mimi. Sorry, angerudia hapo kidogo sababu mtu alikuwa anasikia kama Wiz Design. Swali langu ni hivi. Wewe tulikuwa tunajua kwamba unasimamiwa na DJ Fani. Baada ya hapo ukaenda kwenye mitandao ya kijamii ukasema kwamba wengi sana majournalist wananinyima vipindi kutokana wanadai kwamba eti mimi DJ Fani ndo manager wangu. Na pia leo tunakwenda kama brand ambassador wa Kazoza 50. Eti umejipangaje kwa kuipush hii kampuni? Hivi mkataba wenu umekaaje kwanza? You're right. Kwanza niwasalimie nyinyi wote. Mimi na DJ Fani sio ya kwamba eti tulikuwa na contract, lakini ni ile kutokana, nimesemaga, sijui kama umesemaga ile testimony kuna nimeandika pale kwa post yangu. Nimesemaga kama ndio mtu ambaye amekuwa ananipatia support kutokana na vitu vya video nini na vingine, sababu vitu vya video unajua vitu vinaomba gharama.
Tukiachana hiyo DJ Fans, tukirudia kwenye hii kampuni Kazoza Films ni kampuni ambayo mimi wamenipatia nafasi kwa brand ambassador ili niweze kuwa na promote vitu vyao, kazi zao, ni kusema iweze kufikia yule yote ambaye anataka kutumika kazi na kampuni hii, iwe rahisi kufahamika, juu kama Wiz Designer pia na mkono bali. So mimi nimejipanga kwa sababu unajua Mungu amesaidia, nimeweza kubarikiwa na nafasi ya kuweza kutoka nje. Kampuni nadhani tutatumika nao vizuri, na kazi ambao wameniahidi watanifanyia mimi nikiwafanyia, vyote vitakuwa kwa mstari yao. Mheshimiwa Ismail Bashirwa kuhusikana na Kazoza Films, nadhani ni hilo. Kazoza Films itakuwa inahusikana kwa sababu kwanza Kazoza Media Service itakuwa na vipengele tofauti. Kuna Kazoza TV Online, kuna Kazoza Productions, itakuwa inahusikana na mambo ya production ya audio, na kuna Kazoza Films. Kazoza Films ndo upande ambapo nimesimama sana, itakuwa ni upande wa video. Zile video ambazo nilikuwa mnazoea kuona nazifanya, kwa sasa hivi tazifanya niko chini ya Kazoza Films. Yeah. Kwa kwanza nawashukuru nyinyi wote kuja hapa, na nasema kwanza asante. Nashukuru pia kwa swali lako kuhusu Kazoza Media Service. Kazoza Media Service ni kitu, ni wazo nimechukua kama ndani ya miaka 3. Na kwenye Kazoza Media Service sio service moja tu. Kama leo inawezekana tukawajulisha kama service 2 ama 3, ila iko na matawi mengi sana. Ni matawi zaidi hata ya matawi 10 ama 10 na. Sorry, ungeinuka hivi kidogo ndio mikro. Tumejitahidi sana. Tufanye kwanza hizi 3 baadaye, na zingine zitakuja kama vile kutoa ajira kwenye vijana. Kazoza Media Service naweza nikasema inabeba sehemu kubwa sana, inabeba hii Kazoza Media Service ni sehemu ya video. Sisi ni watu tumezaliwa hapa na ni watu wa hapa, na tulijitahidi sana, tukatizama tunaweza tukafanya mchango gani, tunaweza tukajitolea kama watu wa hapa. Sasa kwenye sehemu ya video ndio hapa tumeamua kufanya contact na Jamali, na pia Wiz naye tumemchukua, na sio Wiz yeye mwenyewe, tutachukua watu wengi sana, hata wao waimba kwaya, muziki kawaida, tutachukua tu watu wengi sana, kwa sababu video zetu tumejiandaa, ni vitu tunataka tufanye lije liko na 4K, 6K mpaka iwe quality, na sio tu kwa video, kwa sababu tuna vyuma vingi sana, vifaa vingi sana vinafaa hata wale watu wakuja kuchukua vifaa nao pia wanaweza kuja wakachukua. Tuna kamera za kutosha, tuna drone, gimbal, ni vitu vyote kama hivyo vipo. Ningependa tena nijibu swali watu walimuuliza Wiz Designer. Na kwangu mimi Wiz tumemsaini, na kwenye mkataba kuna kitu cha kwanza tuliamua tutakuwa tunafanya kwa mwaka kama video 5 kwa mwaka. Na ingine swali nimeuliza tena, Kazoza iko na sehemu ya audio record, tuko naye hapa Njombe. Kazoza pia tuliona tena tujiunge hata na nyinyi watangazaji. Tunaona tuwezi tukakaa tena tu hivi. Tukaamua tena tukaweka ingine sehemu ya watangazaji, na ambaye atakuwa anasimamia hiyo sehemu Joe hapa. Benji. Nafikiri kwa ufupi Kazoza, kuna watu wameuliza ofisi. Kazoza tuna ofisi 2 kwa sasa, ila ofisi moja bado haijakuwa tayari. Nafikiri watu wengi wanafahamu Charama.
kama kuna watu wanafahamu Charama, kuna adresi moja inaitwa Charama kwa karta. Pale tuna ofisi ila bado haijakuwa tayari. Sawa, ingine ofisi ya pili iko chini ya Sembazili. Nafikiri kwa kati yenu wengi wanapafahamu hiyo sehemu. Na tunakaribisha tu watu wote. Watu wote, hii ni kitu kirefu, tunaomba kila mtu kupatana na idea yake na mchango wake. Tuko tayari kupokea hata mtu kupitia mchango wake na kazoza tukafanya tu ile kitu kikaendelea. Nafikiri kwa ufupi njoo kazoza multi service hiyo. Ningependa kuongeza kidogo kwa swali la Mheshimiwa Kamikaze. Aliuliza kazoza multi service ni kitu gani na inafanya nini. Naongeza pale ambapo mheshimiwa aliweza kuongelea. Narudi tena nasema kuwa ukitizama slogan yetu inasema focus on yourself. Ndio slogan inasema. Na tunapatia fursa kwa vijana wengi tofauti wenye vipaji tofauti. Ndio lengo muhimu la kazoza. Ina matawi mengi tofauti na tokana na matawi hayo tutaenda tunapatia ajira vijana tofauti, kuanzia kwa wasanii, waigizaji, watangazaji hadi kwa wafanyabiashara ambao wanaweza kuwa wana idea na project ya kufanya biashara zao. Tunaweza wakaja tukasaidiana kwa kufanya development ya biashara zao. Ndio malengo muhimu ya kazoza multi service. Nashukuru. Asante. Jeni kwa Vivance, nafikiri nyinyi wote mnafahamu. Napenda kuongea kwa lugha ya taifa. Nagomba mvuge Kirundi ibibazo byanjenza kubyerekeza kuri Wiz Designer n'uyo mu boss hamwe na Logic Jamal kimwe. Ikintu nagomba baze kwanza uyo mu boss ubona ukita CEO. Asante sana. Kubijanye na about with boss aringa yamaye bakushigikira about ibintu bya video n'ibindi. Je nibaza yuko naje kuba ntangariye kugira nzobe mboneke mw'ishusho iyi company multi service kazoza. Je nashobora kuvuga yuko video zitanu ku mwaka nibaza yuko iyo ni nko kuvuga ati ni ibintu ushobora kuvuga ati bivanye n'amagara ikintu urashobora kurwara umwaka cyangwa ukagira gute n'izo video ntuzikore mugabo turafatiye mu kigero tuvuga ati dufate nk'ivideo zitanu ku mwaka ariko birashobora gushika nka video 10 cyangwa bivanye n'ingero umwanya tubona nuko gahunda tugapanga kuko umuririmbyi niyo cyasohora indirimbo ku munsi ngo kubera afite ibintu by'ubuntu abakora ikintu afite na target. Hama ku bijyanye n'iki kinyobwa kiri ngaha Good Life, je nshobora kuvuga ati iyi ni jus nk'uko yabisiguye yuko bifitanye partnership na nkaba ndi blend y'iyi company. Je nibaza yuko atakintu byinshi kuko ibyinjiye ngaha mu muryango wacu bivuye hariya tuba tubisangiye twese. Merci. Nange ndakwishura ku ijambo ryawe abajije ati mbe ni kubera iki Wiz Design tuzomukorera indirimbo zitanu gusa. Indirimbo zitanu ntabwo ari kuvuga ko arizo tuzomukorera gusa twafashe nka komanse ko urabona uko abantu muzogenda tuzokwama tugenda dukorana tuzosanga n'ibindi twarigeze sina Wiz Design wenyine usanga haciye n'ukwezi amagakindi press conference nk'iyi kandi ugasanga hari ubundi kandi dukeneye benshi bo dukorana. Ndibaza aho nobana kwishura kontra yiwe ko isigura Wiz tuzoba tumushigikiye si video yonyene uko azoza asohora video. Ikintu cya mbere twe tuzohagararaho ni video, cya kabiri tuzohagararaho izoba ari publicité.
promotion ko turafise ukuntu twe tuzokora promotion zacu bijanye n'intara z'igihugu cyacu uko zingana. Hama ikindi ca gatatu hari igihe bizokenerwa hazoba hari konsere cyangwa hazoba hari featuring yo hanze. Ico naco kandi ndazi kizoba kiri kuri twebwe. Umva rero tumusabye we ubwo akore kandi akoreshe n'inguvu kubera twebwe mu ruhande rwacu nuko twamufashe twiteguye. Ndazi ibintu nyamukuru ibyo bitatu gusa, ni ibintu byinshi twiteguye kuzomukorera. Nyakubahwa Vivance, nagira ndakwishyure ku bibazo washoboye kumbaza nagiye ku byo wanje. Je nka director mwari musanze muzi yuko dukorana na Wiz Design akenshi, amavideo yiwe menshi mwari musanze mubona ko ari je ndayakora. Ubu tugiye kongera kuko ibyuma turabyifitiye, ndibaza tuzokora uko dushoboye turushirizeho aho twari turi, twongere ingufu, twongere kalite, twongere na creativity mu mavideo ya Wiz Design. Ico ni kimwe, ibindi byo ndibaza muzogenda mubibona. No, hari igihe bizonashika tukagira na voyage no mu bihugu byo hanze, bishitse tukaja gukorera bivanye na script y'indirimbo, bivanye n'ukuntu indirimbo iba audio isaba. Byose tuzobikora tubifashijwe na Kazoza Media Service. Murakoze. Koze cyane. Urabajije ikibazo kijanye n'ibi binyobwa. Aha dufise ikinyobwa cya mbere Good Life Tangawizi. Cyane cyane turavuga mu bikomeye bikoze iki kinyobwa cha Good Life Tangawizi. Kirimo gikozwe mu gitegwa bita macadamia. Macadamia rero kikaba ari gitegwa cyavuye hanze mu y'Uburundi, ariko ubu kiriko kirarimwa ngaha mu gihugu cyacu, kikaba gihindurwamo ibintu byinshi kandi bifasha amagara y'abantu. Rero nka company nsanzwe mpagarariye ngaha mu gihugu cy'u Burundi yitwa Good Life company, akaba ariyo ihingura iki kinyobwa. Rero harimo ubuki, harimo amazi, harimo romare, mate na timu. No kuvuga ko iki kinyobwa ni ikinyobwa cyiza cyane ku bazocihereza. Mbere mwanavuze ngo birashoboka ko twocihereza, nta kibazo cyane. Iki kinyobwa kiri ngaha ku bwanyu, twakizanye ngaha ku bwanyu kugira ngo mukinywe binashobotse, mudufashe gishobore gukwira igihugu cy'u Burundi ndetse no mu mahanga. Dusanzwe dufise ikindi kinyobwa cyitwa Good Life Beterave. Ni beterave nta byinshi ndayifise ko kuko ifitanye isano n'ibindi binyobwa byose bya beterave bihingurirwa ngaha anye mu gihugu cy'u Burundi. Icongerwamo ni quantité ntoya ya macadamia. Tukagaruka kuri icyo twise Good Life Forever. Good Life Forever ni ikinyobwa nacyo nyine kirimo quantité ntoya ya macadamia, hanyuma kikaba gihinguwe mu mabungo ibyamwa dusanzwe turima ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Wabajije ati mbega icyo kinyobwa kirashobora kuzosapotinga canke kikazofasha igihe abantu bazoba bariko barakina umupira, si mu mupira gusa, ndetse kizoboneka mu igihe hazoba hari amakonsere, kizoboneka ku bibuga by'inkino, kuko urumva ko ari ikinyobwa ushobora kwihereza ukagira amagara meza. Murakoze. Rick Love promoter abajije cerekeye collabo no gukorera amavideo mu bihugu byo hanze. Collabo international bimwe birategurwa kandi vuba muzobibona kuri Wiz Design.
ama video kandi ikindi nobabwira nuko sijeje nyine zo gukorera video muri ico gihe ubu tuzopartaja n'abandi ba director batandukanye kuko nawe arakeneye kuronka iyindi touch ku bandi ba director si ba director bo ngaha mu Burundi gusa n'abandi ba director mu bindi bihugu byo hanze East Africa n'ahandi hose tuzogenda gukorana nabo. Murakoze. Radio Buja FM, the one and only best radio in town. Swali langu la kwanza linaelekea kwa Logic Jamal. Swali langu la kwanza linakuja linasema hivi: Jamal ametuelezea hapa kwamba hajaondoka kwa DJ Fanny. Swali linakuja hivi: haujaondoka kwa DJ Fanny, hivi hii kampuni mpya ikikuhitaji na DJ Fanny anakuhitaji kwa muda mmoja, utakwenda wapi? Utakwenda kwa DJ Fanny au utakwenda kwenye Kazoza? Swali langu la pili linakuja linasema, linaelekea kwa manager wa Wiz Design mpya. Linasema hivi: tatizo ya wasanii ambao wanayo hapa nchini tunajua sana sana ni uchumi. Tunapoona msanii ana saini mkataba tunajua anataka ainuke sana sana kiuchumi. Tukiachana na hizo video 5 kwa mwaka, Wiz Design mfukoni anaingiza ngapi kwa mwezi? Anaingiza ngapi kwa mwezi? Na pia hatujatuonesha mkataba. Mmetuambia tu mmesaini mkataba, ila hapo mbele yenu hatujaona mkataba wote ambao mnasaini. Swali langu la tatu linakuja linasema hivi Wiz Design ana uwezo wa kusaini mkataba na nyingine kampuni tukiachana na hii Kazoza, au anabakilia humo kwenye Kazoza? Asante. Swali ni nyepesi sana, nyepesi. Logic Jamal, unajua kama kiupande wangu mi nina brand pia inaitwa Logic Brand, japokuwa sijaiweka hadharani. Nina vijana wangu wawili watatu ambao nafanya nao kazi kwenye Logic Brand, ambao ni staff yangu nikiwa location na mambo mengine kadhalika. Nadhani kwa DJ Fanny sina kazi nyingi kama kushuti na kuedit, na Kazoza ndo na nafasi kubwa kwa sababu naongoza. Kipindi DJ Fanny atanihitaji kama Kazoza nitakuwa na kazi nyingi. Nina vijana wangu wawili watatu ambao nimeshawapa mafunzo ya kutosha kuelekea kushuti na mengine kadhalika. Nitawaagiza wataenda kufanya na DJ Fanny kwa sababu DJ Fanny cho kitu anakijua na anakielewa. Wataenda kufanya naye kazi, kitakachofuatia ni mimi kuja kutizama na kukosoa ambacho walikufanya kama ni kizuri. Nadhani swali langu linaeleweka. Amina, afurahi pia kwa swali lako. Umetuambia je, Wiz Design tutabaki naye sisi ama ni pesa ngapi tutakuwa tunampa? Mambo ya pesa mara nyingi nakuwa ni secret. Na kingine, mimi sijafanya contract na mtumishi yoyote kwa kusema mkandamizi, hapana. Kwa sababu bahati ya kila binadamu inatokea sehemu nyingi sana. Na nimekuta kuna tatizo nyingi sana tunayo hapa. Hakuna mtu anaweza kumanage msanii yeye mtu mmoja na aseme kama atamfikisha sehemu yoyote, hapana. Tuko naye, lakini karibu hata wengine mtu anaweza kumchukua. Mimi naweza nikapenda tumanage tuko hata watu 4, 5, 6, 7, hata 10 kwa kusema yeye afanye nini asonge mbele. Kwa sababu hiyo ni kitu kikubwa sana nilikuta hapa. Napenda mtu manager umchukue kama vile unamfunga kama mtoto wako nyumbani, haiwezekani. Sasa contract tumefanya naye, Wiz Design ana uhuru ya kuwa na manager wale wote wanahitaji kumsimamia. Nafikiri kwa hiyo kikubwa unaweza kuongeza leo. Alafu mkataba wenyewe hatukuleta na mambo ya pesa, si unajua na mambo mengi sana, ila very soon kila kitu kitakuwa open. Na fikiri inauguration ya studio ipo nayo, na nafikiria ndio kutasemekana mambo mengi sana. Kuna vingi sana vyenye
kwa siku ya leo tukutaka vyote vikuje kwa sababu kila kitu kinaenda kidogo kidogo. Yamajidi ati wiz designer ushobora gukora n'ahandi hantu ikibazo cya production ya audio jeni baza producer wandera cyane nyene ni iBreeze birashobora gushika kandi nagenda nkakora n'ahandi bivanye n'ikintu ushobora kuvuga ati mbona ntiwagishoboye cyangwa ngeno wagishoboye. Ku kintu kijyanye n'uburaro naho jeni baza yuko uburaro cyo kintu cyane ushobora gushyira imbere aho gushyira imbere igikorwa kiguha uburaro bwiza. Ku bijyanye n'icyo ubuze ngo kuba brand ambassador w'ibi binyobwa byose biri hano, je nahagarikiye hanini mu kintu cyitwa Kazoza Films. Nk'uko babasiguriye mwumva baronke akaryo ko kubasigurira ibirimo hose ibikorwa muri iyo company, ariko je magariye hanini kuba magariye kuri Kazoza Films. Thank you. Jaden Online TV bashoboye kumbaza ikibazo ati muri Kazoza Films kugira tubakire cyangwa dukorane bisaba iki. Ndibaza muri indi nyine dutanguye tuzokugura ibiro aha nyine mu Carama kuko twabivuze ibiro biruguruye, dufite secrétaire ngaha azobakira uzovuga ibikenewe hanyuma tuzobikemura bikajya ku murongo. Murakoze.